Good evening. Dobro večer. Good to see you all, that you're alive. Dobro je da vas vidimo i da ste živi. Živi su. Yeah. I like that I can smell some nice things coming from the kitchen. I neki lepi mirisi nam dolaze tamo iz kuhinje. To nam se sviđa. It's really nice. To nam se sviđa. It's Hvala. waiting for us afterwards. Leu i Anđelu Gabrielu. Ili Gabrielu. To je anđelsko ime. To je anđelsko ime. Yes. A Leo Okay. Mesija. So, I'm going to be speaking this evening about how God shapes us. Kako, večeras ću da govorim kako nas Bog oblikuje. But, you know, I've noticed when I'm traveling that Serbia has a lot of vineyards. Znate, kada putujem Srbijom, nešto mi definitivno pada u oči, a to je da u Srbiji ima mnogo vinograda. Often when we go up north, Sasha say, "Oh, look at all those grapes. It's a vineyard. They're going to I make kad negde good wine." putujemo, Saša ili sever ili vamo prema Kruševcu, Saša kaže, Yes. vidi kako imaju. A gde si teo da kažeš? Gde smo? Gde to Yes, ide? carry on. It's all that. When we go Na to raznim Whitney, mestima naše there's so many zemlje times su when we're lepi traveling. vinogradi. I I u can't remember all Aleksandrovcu. the places, I ne možemo ni da nabrojimo but I koliko see the mesta. vineyards. Ali vidim vinograde. And Sasha said they're making good wine. I ovde kaže Saša se pravi dobro vino. This area makes good To wine. je dobro vino. Some like red wine, Neko voli crveno vino, some like white wine, neko voli belo vino, some like both. neko voli i oba. I like both. Ja volim oba. A neko you know- voli roze. Rosé, like my mother. Neko voli roze. Znači, And you kao know, moja majka, kaže in Sara. our church garden we have a vineyard. A a mi little imamo one, čak vinjagu i u našem dvorištu crkvenom. where we planted the grapes to Gde make smo, sure we gde have, smo zasadili grožđe. because we want to eat the Jer grapes. hoćemo da jedemo grožđe. And one day we want to make I nadam wine. se jednog dana ćemo moći i da napravimo vino. Od Hopefully našeg for our grožđa. communion. Da imamo vino za pričešće od našeg grožđa. But before that, we've all enjoyed the fruit of the vine, haven't we? Znači, ali na neki način svi mi volimo plod grožđa. Od grožđa. I noticed that when there was lots of grapes on our vine, that people were slower coming into the Znate, church. kad nam je vinjaga bila puna ploda, a uvek nam dobro rodi, vidjeli smo da kad ljudi dođu u crkvu, duže se zadržavaju u dvorištu pre nego što uđu u crkvu. And some then after the service fill their bags A with onda, grapes. a onda neki odu i posle službe i odlome nekoliko grozdova i stave u kesu da ponesu kući. And I helped a few to do A that as nekima od well. njih sam i ja pomogla u tome. Because we had lots of Jer grapes. imamo dosta. Imamo dosta And grožđa. we want to have more. Možemo da damo svima. And let it be like 10 times more next year. A nek Bog da bude 10 puta više sljedeće godine. So we can eat to our fill and make Tako some wine da možemo da imamo i za jelo i da napravimo vino. for our communion. Za pričešće. And so, with all of that, I'm thinking that one day we will make wine. Ja verujem da ćemo to jednog dana i uraditi. And today we're going to look at a winemaking process A danas ćemo malo govoriti o procesu proizvodnje vina. as a metaphor, Kao metafore. and we're going to look through the life of Gideon. I razgledat ćemo život Gedeona. Gideon is in the Old Testament, Znači, Gedeon je bio u Starom Zavetu. in the book of Judges, Znači, njegova priča o njemu se nalazi u knjizi o sudijama. where God would raise up judges and prophets Znači, da je Bog podizao sudije i proroke to save the people of da Israel. spase narod izraelski. And so we're just going to give a little bit of background. If you turn in your Bibles, though, in preparation to Judges chapter 6, Znači, ja bih vas zamolila, ako ćete da pratite, onda okrenite u svojim Biblijama ili gdje god imate Biblije, u Sudije, 6. glava. Knjiga o Sudijama, 6. glava. and we're going to be looking this evening between Judges chapter 6 and chapter 7. I večeras ćemo da razgledamo 2 glave iz knjige o Sudijama, 6. glavu i 7. glavu. And I'm just going to give a bit of a background as to what's happening. I malo ću da vam opišem pozadinu da razumete o čemu se ovdje radi. The Israelites had turned away from God, Znači, Izraelci su se okrenuli od Boga. so God allowed the Midianites to overpower them for Pa je 7 došao- years. Pa je Bog dozvolio neprijateljskom narodu, Midijancima, da ih napadnu i da ih pobede i da ih zlostavljaju.
And they were so cruel to the Israelites. I bili su tako surovi prema Izraelcima. They were so bad that the Israelites were hiding in caves Toliko su bili opasni i surovi da su se Izraelci posakrivali po pećinama and hiding in the mountains. i po planinama. And then every time the Israelites would plant their crops, I svaki put kad bi Izraelci zasadili svoje žitarice, žito, the Midianites would come and they would take it all. došli bi Midijanci i sve im pokrali. They Pokidali. were like a swarm of locusts taking everything. Kao roj onih skakavaca bi došli. And they would steal I- their animals. I krali bi njihove životinje, They would take stoku njihovu. everything from the Israelites and leave them with nothing. Sve bi im oteli i ništa im ne bi ostavili. And the Israelites were really, really sad. I Izraelci su bili mnogo tužni. And so they cried out to God Pa su for help. zavapili Bogu za pomoć. Bit like what we do. Ono što i mi činimo. When we're sad, we cry out to God for help. Kada smo tužni, mi zavapimo Bogu za pomoć. And that's what the Israelites I did. to su radili Izraelci. So God sent a prophet. Pa je Bog poslao proroke. And this prophet reminded them of how God rescued them from Egypt. I ti proroci koji im je Bog slao i bi ih podsjećali kako ih je Bog izbavio iz Egipta. And all the powerful things that God had done. I pričali bi proroci o tim velikim moćnim delima koje je Bog činio da bi ih izbavio. And the prophet reminded the Israelites how he was delivered, how God delivered them from their oppressors. I proroci bi ih podsjećali kako ih je Bog tokom vremena izbavljao od svakog zlostavljača. But also how God warned them not to worship the gods of the Amorites. Ali isto tako kako ih je Bog podsjećao i upozoravao da ne slave i obožavaju bogove Amorejaca. But the Israelites had not listened. Ali nisu Izraelci slušali And that's why they were suffering. i zato su patili. And so now we're going to go to Judges 6 and read verses 11 and 12. A sad ćemo da odemo u knjigu o sudijama, 6. glava, stihovi 11 i 12. You read that. Ja ću da čitam. Sudije 6, 11 do 12. Anđeo gospodnji dođe i sede pod jednu smrtniku u Ofri, koja je pripadala Joašu Avizerovcu. Tamo je Joašev sin Gedeon vršio pšenicu u muljači, ne bi li se sačuvao od Midijanaca. Anđeo gospodnji, obratite pažnju, anđeo gospodnji, govorimo o anđelima sljedeće nedelje. Anđeo gospodnji pokaza se Gedeonu i reče mu: Gospod je s tobom, silni ratniče. Here we meet Gideon. Znači ovdje se srećemo sa Gedeonom. Gideon was hiding I Gedeon se sakrio. and he was threshing the wheat in a wine press. Vršio je pšenicu u muljači. Because it was where he could hide the wheat Presi from za the vino. Midianites. U presi za vino. Znači da bi se sakrio od Midijanaca. And the angel says to Gideon, I došao je, pojavio mu se Božji anđeo kojega je Gospod poslao. and he I says, rekao mu, the Lord is with you, kaže, Gospod s tobom, mighty warrior. silni ratniče. Then Gideon asks, A pita Gedeon, well, if God's with us, ako je Bog s nama, then why is all these things happening a to što nam us? se ovo sve dešava? If God's with us, Ako je Bog s nama, then where are all the signs and wonders? gde su znaci Božji i čudesa? If God's with us, Ako je Bog s nama, why are we suffering? zašto mi patimo? Do we sometimes ask those questions in our lives? Zar se i mi to ne pitamo nekad u našem životu? Why is this happening to me? Zašto se to dešava meni? You say God's alive. Ti kažeš Bog je živ, You say God is with us. kažeš Bog je s nama, But my life's a mess. ali moj život je u haosu. And you know, Gideon came to the conclusion, I Gedeon je došao do zaključka, God has abandoned us. Bog nas je napustio. Maybe sometimes we feel like that. Možda i mi tako nekad osjećamo That se. God has abandoned Da nas je us. Bog napustio. That's how Gideon felt. Tako se osjećao Gedeon. He didn't understand what was happening. Nije uopšte razumeo šta se dešavalo. He didn't know why he wasn't seeing the signs and wonders of God that he heard Niti nije about. mogao da vidi nikakve znake i čudesa od Boga i Božjeg prisustva. And so he thought, well, God's just left I us. kaže, Bog nas je ostavio. And then the angel of the Lord says, I onda je došao anđeo gospodnji. verse 14 of I Judges kaže chapter anđeo 6, gospodnji u 14. stihu 6. glave. go in the strength you have.
and save Israel out of Midian's hands. Sudije 6:14. Kaže anđeo, pođi s tom svojom snagom i spasi Izrael iz Midjanovih ruku. Am I not sending you? Ja te šaljem. And Gideon starts again. I Gedeon opet. I'm the least tribe of Manasseh. Pa kako ja da spasem kad je moje bratstvo, moje pleme najslabije u Manasi? What strength have I got Pa koju snagu bre ja imam? when my tribe is the least? Kad je moje bratstvo, moje pleme najmanje i najslabije And not only u that, Manasi. I ne samo to, I'm the weakest in my family. ja sam najslabiji u mojoj porodici. How do you expect me to go? Kako očekuješ od mene? In what strength? Kojom to snagom? Apart from saying God's with me. Osim toga što si mi rekao, Bog je sam. But it looks like in my life that God has left me. Ali meni se čini da Bog nije sa mnom, nego da me je Bog ostavio. I think we can have those conversations with God ourselves. Znači, mislim da možemo da imamo ovakve razgovore sa Bogom i sami. When we just feel so small Kada se osjećamo tako mali and so weak. i tako slabi. And how can we go and do anything for God? I kako mi možemo da učinimo bilo šta za Boga. But you know, God chose Gideon. Ali znate, Bog je izabrao Gedeona. God chooses you Bog and me. izabira tebe i mene. God doesn't choose like the world chooses. Ne izabira Bog kako po merilima kako svet izabira. Who looks at how fantastic you look. Kako po izgledu, koliko fantastično ti Who izgledaš. looks how strong you look. Ili koliko ti jak izgledaš. Or how successful Ili you koliko are. si ti uspešan. Or how much money you have. Ili koliko imaš novca. Or what fantastic job you have. Ili kako imaš fantastičan posao. God doesn't look and choose people. Bog ne izabira that. ljude tako. God chooses the least. Bog izabira najmanje. He chooses the hidden. Izabira one sakrivene. He chooses those who feel unqualified. One koji se osjećaju da nisu sposobni. He chooses the ordinary On people. izabira obične ljude. We are ordinary people. Mi smo obični ljudi. And God chooses I us. Bog izabira nas. It's interesting God's response to Gideon's feelings of inadequacy. I Bog se sada suočava sa tim osjećanjem neadekvatnosti koje ima Gedeon. Because Gideon just doesn't think that he's got what it Znači takes. Gedeon osjeća da on nema ono što je potrebno. Da nije dovoljno sposoban. He's fearful. Nije kvalifikovan. He's fearful. On je uplašen. He questions his own identity. On ispituje i sam sebe i svoj identitet. And God says, I see you, mighty I Bog warrior. kaže, ja u tebi vidim ono što ti ne vidiš, a to je da si ti silni ratnik. I see you as a mighty Ja warrior. tebe vidim kao silnog ratnika, And moćnog ratnika. and I am with you. I ja sam s tobom. And I am with you. I ja sam s tobom. God often speaks to who we are. Bog govori tome ko smo mi In the place where we feel the most discouraged. i to onde kada se mi osjećamo veoma obeshrabreni. God sees Bog you. vidi tebe, He sees your potential. vidi tvoj potencijal And he calls you. i tebe poziva. And in our lives we can feel like we're crushed. I mi osjećamo nekad kao da smo slomljeni nekad u našem životu. And that first process of I winemaking taj prvi deo procesa proizvodnje vina is crushing the grapes. jeste gnječenje. Crushing the Gnječenje grapes. zrna grošća. Gnječenje. You've got to crush the grapes Znači first. moraš prvo da izgnječiš And in life grošće. we can feel that we're being crushed. I nekad u životu baš se osjećamo kako su nas pritisli. It just Gnječi nas, što bi se reklo, život. It Gnječi. just seems just too much. I previše izgleda bolno. And you can feel like God's forgotten I you. izgleda kao da me je Bog zaboravio. And that He's left you. I kao da me je Bog ostavio. And our experiences in life feels like we're just being crushed. I naše iskustvo u životu baš to izgleda kao da nas gnječe. And that is how Gideon felt. I tako se osjećao Gedeon. It's that first part of the winemaking process. To je prvi deo u procesu proizvodnje vina. The time
of crushing. Znači vreme gnječenja. Pritisaka. God Pritiska. meets us in the crushing time. I baš tada u to vreme kada smo gnječeni, Bog nas sretne. And like God's angel said to Gideon, I baš tada je anđeo rekao Gedeonu, the Lord is with you, mighty warrior. Bog je s tobom, vrsni i moćni ratniče. If you're feeling like life is crushing you right now, I want to encourage you. Ako ti se osjećaš da tebe sada gnječi život, hoću da te ohrabrim, The Lord is with you. Bog je s tobom. You're a mighty warrior. Gospod je s tobom i ti si silni ratnik. The Lord is Tako with te you. Bog vidi i Bog je s tobom. He sees you On tebe vidi and he chooses i you. On izabira tebe. And then we go to the next stage of making wine. I onda idemo u sljedeću fazu proizvodnje vina. The grapes are crushed. Znači, zrna grožđa su iznječena And now is the time of fermentation. i sada počinje proces vrenja ili fermentacije. Fermentation. Jel može vi u zadnjem redu malo da obratite pažnju ovamo gdje smo mi, a poslije ćete nastaviti. Hvala lepo. After the grapes are crushed, they undergo internal change called fermenting. Znači, posle toga kad je gnječeno grožđe, ide sljedeći deo koji se zove vrenje ili fermentacija. What is fermenting? Šta je to fermentacija? So I looked this up. What does it mean? Pa sam pogledala šta to znači. Because one day I'm going to make some wine. Jednog dana i ja ću da napravim vino. And it says that fermenting is the stage where the grape juice begins to change. I to fermentacija je vreme kada se sok od grožđa menja. The yeast consumes the sugars Znači, kvasac jede zapravo šećeri koji su u grožđu and transforms them into something new. i transformiše, preobražava u nešto drugo. So me and Sasha had a bit of a discussion about Pa smo this. Saša i ja pre službe imali malo diskusiju. Sasha said, you don't put yeast in wine. Kaže, Saša, nisam čuo da se u vino treba da proces proizvodnje vina stavlja kvasac. No, you must have got that wrong. To je možda da to nije ispravno. That's for bread. Pa to je za hleb. But we learn something new Ne, ali every day. naučili smo danas nešto novo. You have a yeast that is needed for I making wine. vino, koristi se kvasac u proizvodnji vina. You have a Vinski kvasac. wild yeast. I imaš razne vrste kvasca. There's a wild yeast, Imaš neki divlji kvasac which is like on the skin of the grapes. koji se pomalo nalazi i na koži od grožđa. But also you have like a commercial Ali imaš i onaj yeast, which is komercijalni manufactured. koji se napravi. And that is an essential I to je suštinski ingredient. bitan sastojak. to convert the Da sugar bi pretvorio, jer taj kvasac pretvara šećer koji se nalazi u grožđu. yes, it's Pretvara the ga key. u- It converts the sugar in the fruit into alcohol. Kvasac pretvara šećer koji je u znači grožđu u alkohol. If you don't put the yeast in, Ako ne stavite kvasac unutra, it'll just be fruit juice. bit će samo sok od grožđa. So the role of the yeast distinguishes the wine from fruit juice. Znači, uloga tog kvasca je da napravi razliku između soka od grožđa It's the process of transformation, of i vina. fermentation. I to je taj proces fermentacije ili vrenja. I tačno se vidi kako vri. So that fruit juice, because of the yeast, will turn into alcohol. I taj sok zbog kvasa će se pretvoriti u alkoholno piće. u vino. This transformation that takes place is unseen. A to se, ceo ovaj proces što sam vam sad rekla, se ne vidi, nevidljiv je. It's slow. I veoma je polagan. It's internal. I unutra se dešava. But it's absolutely essential. Ali je suštinski bitan. And a lot of this growing time happens in us, in the hidden mnogo place. često naš duhovni rast se baš tako dešava. U skromnosti, u samoći. What happened in Gideon's fermenting Unutra. season? Šta se desilo kod Gedeona u njegovom procesu fermentacije? We already heard he questions God. On je počeo da sumnja u Boga. He questions, where are you, God? Sumnja u Boga.
Kaže, gde si Bože? Where are the wonders? Gde su tvoja čudesa? In that fermenting time, he's even thinking God's not even u with tom him. procesu vrenja, procesu fermentacije, on ne osjeća da je uopšte Bog blizu. But then he thinks about the words from the angel of the Lord. Ali onda čuje reč od anđela Gospodnjeg. He hears the word, the Lord is with him. Kaže, Gospod je s tobom. And that he's a mighty warrior. I Bog tebe vidi kao silnog ratnika, vrsnog ratnika. This is all happening when nobody else is around. A to se sve dešava kad je Gedeon sam, nikoga nema okolo. He's alone. Potpuno je sam. He's hidden. On je sakriven, nikoga ne vidi. He's waiting on God for his next move. On čeka na Boga da učini sljedeći korak. And he's been told that he needs to tear down A Bog mu je rekao da Baal mora of his father. da sruši idole svoga oca. Bala. Bal, on je obožavao tog idola Bala. I mora to se srušiti. They were in his family even worshipping idols. Znači njegova porodica, osim što je bila deo Izraela, u isto vrijeme je obožavala idole. They weren't worshipping God. Nisu samo slavili Boga, And so nego su idole slavili. God told Gideon he needs to tear that I idol down. onda kaže Bog Gideonu, mora da srušiš taj porodičnog idola. Mora ga srušiš. And with his other friends in secret, Gideon does exactly that. I onda opet skriven, opet u tajnosti, opet noću on to uradi. When nobody else is around. Sruši tog idola koje je porodica imala. Uništi ga. No Slomi one ga. sees that Gideon is maturing. Ali niko ne vidi taj proces kada sazreva Gedeon. It's Niko that to ne vidi. fermenting Fermentacija, season. sezona, doba kada se vrši fermentacija. In that quiet place, God is building Gideon's confidence and trust in him. U tišini, u samoći gradi Bog Gedeona, gradi mu veru, gradi mu pouzdanje. And God does an internal I work hrabrost in mu daje. us. I to isto Bog čini i sa nama. God does things in our lives in private. Bog čini veoma bitne stvari, možda i najvažnije, u samoći. When nobody else sees. Kada niko ništa ne može da vidi. That time when it's just you and God. To vrijeme kad si samo ti i Bog. It's just you and God. Samo ti i Bog. And he's trying to I on teach us pokušava da nas uči to trust him more. da se više pouzdajemo u To njega. believe him more. Da verujemo u njega više. And do you know what the key is in our spiritual fermentation I znate li is? šta je ključno u našoj duhovnoj fermentaciji? The Holy Spirit Sveti Duh with the Word of God. sa rečju Božjom. Yeast is key Znači kvasac je ključan for the wine to be alcoholic, za vino da bude alkoholno. for us to be strong. Tako i za nas da bi And bili jaki, effective. da bi bili efikasni, uspešni. We need the work of the Holy Spirit with the Word in our lives. Treba nam delovanje Svetoga Duha u nama povezano sa Božjom rečju. It's you and God. Znači ti i Bog. When He's shaping you, I onda te On oblikuje. changes us, Menja nas. reshapes our desires, On menja naše želje. preparing us for what's coming next. Priprema nas za sljedeću sezonu. Za ono što dolazi. The fermenting season is very important. Znači, proces fermentacije ili vrenja je mnogo bitan. Just like it is for wine. U našem životu, kao što je bitno u vinu. You can't have alcoholic wine without fermentation. Ne možeš nikada imaš alkoholno vino bez fermentacije. You can't have a strong spiritual life without the spiritual fermentation of the Holy Spirit with the Word. Ne možeš da imaš jak duhovni život bez duhovne fermentacije kad se u tvom životu pomeša Duh Sveti sa rečju Božjom. Gideon is fascinated Gedeon je oduševljen when he realizes that an angel of the Lord has spoken to him. kada je shvatio da je anđeo Gospodnji mu progovorio. But he wasn't just fascinated, he panicked. Ali nije samo se bio oduševio, nego je počeo da paniči. Uplašio se. Oh no! Ne. The angel of the Lord Anđeo spoke to me. I've Gospodnji seen him face to face. meni govori, došao mi i govori mi licem k licu. Verse 22.
U 22. stihu He says, when Gideon realized it was the angel of the Lord, he exclaimed, Sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face. koji je stih? Verse 22. 22. stih, znači Sudije 6:22. Kada je Gedeon shvatio da je to zaista bio anđeo Gospodnji, uzviknu, avaj, Gospode, Gospode, video sam anđela Gospodnjeg licem u lice. And then I onda the Lord says to him, kaže mu Gospod, Peace, mir, peace. mir, Do not be afraid. nemoj da se plašiš, You're not going to die. nećeš da umreš, Peace. mir s tobom, Do not be afraid. nemoj da se plašiš. And do you know what Gideon did in response? I znate li kako je Gedeon reagovao kao odgovor na to? He built an altar. On je podigao oltar. He built an On je altar podigao oltar and called it Bogu peace. i nazvao je oltar mir. In that time, that means worship. I to u to vrijeme znači slavljenje i obožavanje. God's encounter with God's angel caused him to worship. Znači njegov susret sa Božjim anđelom je u njemu proizveo slavljenje. The encounter with God's angel caused Gideon to make an altar and to Znači worship susret God. sa Božjim anđelom je prouzrokovao u Gedeonu da sagradi, podstakao ga je da sagradi oltar i da živi životom slavljenja. Worship in the process. To je slavljenje u procesu. When nobody else is looking. Kada niko ne gleda, When you don't know how God's going to use you next. kada ne znaš kako će Bog da te koristi narednom And you're almost koraku. fearful as to how kada- God has spoken to you. Kada si uplašen sa ono što si čuo, God speaks peace to your Bog heart. ti kaže mir s tobom, mir tebi. And our response is worship. A naš odgovor na to je slavljenje, obožavanje. I think that's beautiful. Ja mislim da je to veoma lepo. It's beautiful that we respond to God speaking peace to worship Prelepo Him. je kada Bog nama daje mir, a mi odgovaramo sa slavljenjem. In the hidden place. U pustom mestu u samoći. When there's nobody else Kada nema around. nikoga oko To nas. worship. Da ga slavimo i May obožavamo. our response in the process always be to worship Neka the Lord. naš odgovor u tom procesu uvek bude slavljenje Boga. When He speaks peace to our heart, Kada we on- just want to worship. Kada on govori Him. mir našem srcu, mi hoćemo samo da ga slavimo i obožavamo. In the quiet place, God sees and hears your prayers. Znači u samoći Bog čuje tvoje molitve He sees your faithfulness. i vidi tvoju vernost He sees your desires. i vidi tvoje želje He sees the small acts of courage. i vidi male korake hrabrosti, In that time of mala dela hrabrosti. the time of fermentation, Znači u tom vremenu, periodu fermentacije, God is forming our strength Bog, in Him. Bog formira, oblikuje snagu u meni i u tebi. He's developing our character. On razvija naš karakter. He's shaping our On desires oblikuje naše želje. without public recognition. Bez toga da dobijamo priznanje, javno priznanje. Fermentation is a waiting time. Fermentacija ili vrenje jeste vreme čekanja. It's your hidden season To je tvoja sakrivena sezona. when God is preparing Kada te you Bog priprema for you to do something for da His ti kingdom. učiniš nešto bitno i važno za njegovo carstvo. So we have the crushing. Znači imamo prvi deo proizvodnje vina, to je gnječenje. We have the fermentation Onda imamo drugi deo, to je fermentacija ili vrenje. that takes time. To treba vrijeme za to. And the key for Potrebno us je vreme. spiritually is the Holy Spirit with the Word of A God. ključno je duhovno fermentaciju jeste Duh Sveti povezan sa rečju Božjom. But then the wine needs some pressure. Ali sada to vino treba nakon fermentacije dodatno pritiskanje, presovanje. It needs to have pressure Znači mora da ima dodatno pritiskanje i to presovanje. develop flavor and strength. Da bi još više izgradilo ukus i snagu. So for this to happen, they put the wine after fermentation into a very sealed container. Znači poslije toga
to vino stave u jedan sud, ali koji je zatvoren, It's completely posudu, sealed. potpuno And zatvoreno. this keeps the process going. I tako se proces nastavlja It preserves freshness i održava se svežina and it develops taste. i razvija se ukus. So when we drink wine, we want to have some flavor, we want Znači, freshness. mi kad hoćemo da popijemo vino, mi hoćemo da ima tu svežinu i hoćemo da ima ukus lep. But the wine won't have that unless it's pressed. Ali mora da prođe kroz presu da bi se to desilo. And I want to, with that process, want to look again at the life of Gideon. Znači, mi sada gledamo život Gedeona And Gideon, his confidence is increased. i sada vidimo kako je Gedeonova samopouzdanje se povećalo i hrabrost. But he feels pressure. Ali osjeća pritisak. He wants to make sure that God wants to use him to save Israel. On hoće da bude ubeđen da Bog hoće da ga koristi da spasi Izrael. He wants to make sure that it's really God that's been speaking to him. Ali hoće da bude siguran da je to Bog koji mu je govorio. Because he feels the Jer pressure. osjeća pritisak. The pressure that God said, you're going to save Israel. Dao je Bog takav jak pritisak njemu, jer je rekao, on će da bude taj koji će da spasi Izraelce od Midijanaca. And Gideon felt the A to je pressure. veliki pritisak. So he says, God, if you're really going to I onda enable me kaže to Gedeon, save ako je Israel stvarno from the tako, Midianites, ako ti stvarno to misliš, što si rekao da ja ću da spasem od Izraelce od Midijanaca, then I'm going to get a wool fleece. sad ću da stavim ja runo od vune. And I'm going to put it on the ground. I stavit ću to runo od vune na zemlju. And in the morning, I ujutru ću da dođem. I want it to be completely dry. I hoću da runo, to je hoću znak od tebe, da mi potvrdiš. A ujutru kad dođem, znači hoću runo da bude potpuno suvo. And the Ujutru. grass is full of dew. Na svoj travi oko tog runa bude rosa. And that will be a sign to me To će da bude znak. Da je stvarno to što that si you ti are rekao. with me Znači da si ti stvarno sam. and you want me to save I Israel da from ti the hand of the pokaži mi Midianites. sad znakom da si ti mene izabrao stvarno da ja spasim Izrael. So he gets I on se the fleece. on dođe, on stavi to runo, Gideon gets the fleece and he puts it on the grass. stavi na travu, He goes to bed ode da spava early in the i morning. dođe ujutru u He zoru, comes to look at the fleece kad je baš ujutru i pogleda na runo and it's completely dry. i runo je potpuno suvo. And the grass is A wet through sva with dew. trava je mokra koliko god može da bude mokra. Od rose. God had answered. Bog je odgovorio. God had answered Bog that je prayer. odgovorio. But then that wasn't enough for Ali Gideon. opet Gedeon nije siguran. Don't be angry. Kaže, nemoj da se ljutiš. God, don't be angry. Bože, nemoj da se ljutiš. I want to ask you for a sign again. Hoću opet da mi pokažeš znak. But this time, Ali sad, I want the grass to be sad completely hoću dry from da dew. sva trava, kad se ujutru budem probudio, bude suva, nema ni malo rose. And the fleece is completely A da wet runo with dew. bude mokro, potpuno mokro. He goes to sleep, Ode da spava, gets up in the morning, probudi se ujutru, goes to the fleece. dođe do runa, od vune It is wet. i toliko je Through. mokro, potpuno je mokro. It's dripping. Cedi se koliko je mokro. But the grass Ali trava, all around sva trava oko runa is dry. je suva. That's a miracle. To je čudo. Because God wanted to show to Jer Gideon Bog je hteo da pokaže Gedeonu. that he is with him, Da jeste on s njim. that he is a mighty Da warrior, on jeste silan ratnik. Zato što je Bog tako rekao. and that God is going to use him to save the Israelites from the I da će Midianites. Bog za njega, baš njega koristi da spase svoj narod izraelski od Midijanaca. In my life, U mom životu. I have put things before God like a fleece. I ja sam pred Boga stavljala takve neke stvari da bi doživjela znakove kao to runo. It's not always so, oh, you have to do that, this is the way Ne to do znači it. da mi treba tako svi da radimo i uvek tako treba. But sometimes Ali when you nekad- feel the pressure, Nekad kad osjećamo pritisak,
Because of what you believe Zato God što wants you to do. osjećamo da nam Bog govori da nešto treba da uradimo, ali nismo baš 100% sigurni. And we're like, God, I don't know. Onda nisam, I need you to show me. treba mi još znakova. And Potvrde mi treba još. I remember asking God, I ja se sećam da sam pitala Boga, are you sure jel si ti stvarno siguran that you want me to go to Serbia? da ti želiš da ja idem iz Engleske u Srbiju? Do you want me to leave my country to go Da li to ti stvarno Serbia? želiš da ja ostavim moju zemlju da bi išao tamo u Srbiju? I sense you're speaking to me. Osjećam ja da ti meni govoriš, I've read scripture and I ali felt your čitala sam i presence. reč, osjećam tvoje prisustvo. And I felt peace in my heart. I osjećam Yes, you mir, do. mislim i verujem da jeste tako kao što si ti rekao, But I'm a bit scared. ali malo sam uplašena. I'm not sure. Nisam baš 100% siguran. To leave everything. Da ostavim sve, Everything that I know. ono sve što znam, To go to da bi Serbia. otišla u Srbiju. That I've never been. A tamo nikad nisam bila u životu. I've never even been abroad. Nisam u to vreme kad me Bog pozvao, nikad nisam otišla ni van moje zemlje. You think- Nikad ni u inostranstvo nisam. You think God didn't know that? A da li ti misliš da Bog to ne zna? I'm like, God, I've never been abroad. I know. Pa ja nikad ni na van zemlje moje nisam bila. Nikad, I nikad almost- u inostranstvu nisam bila. I almost felt a conversation like, God, I've never been Ja, in another country. I tako mu pričam ja, pa ja nisam čak ni iz moje zemlje izašla. Nisam u inostranstvu bila. And you're calling me to make a life decision to go to another da ti country. mene sad zoveš da tako do odluku tako tešku donesem da živim u nekoj tamo zemlji koja se zove Srbija. And I remember setting 2 weeks of prayer and fasting I onda before sam the Lord. odredila da molim i postim 2 nedelje. I'd already got signs, yes. A bit like Gideon. U svojoj duši ja sam osjećala znak od Boga da me Bog to vodi kao što je Gedeona vodio. But I wanted reassurance. Ali sam tela da dobijem novu sigurnost od Boga. I kind of wanted God to be 100% sure what he was Dokaze talking da mi about. da je stvarno 100% on koji mi govori. Because I mean, who wants to go to Serbia? Mislim, a ko sad doći iz Engleske da When you're živi u Srbiji living in England, kada živiš u Engleskoj? people are wanting to leave Serbia, Svi ljudi vole da izađu iz to Srbije, go to England, da idu u Englesku, to go to da Germany, idu u Nemačku, to go to Austria, da idu u Austriju to go to America. ili Ameriku. And God's calling an English girl to go to Serbia. A Bog zove neku tamo Engleskinju da dođe da živi u Srbiji. And I put this sign before God. I ja sam stavila to kao znak Bogu. And I said this sentence. I rekao sam ovakvu rečenicu. Lord, if you want me to, Ako ti Go to hoćeš Serbia. da ja idem u Srbiju, I want you to show me. onda mi pokaži. Do I keep hold of what you've given me so Da far? li treba da držim to što si mi rekao Or do I just let it go? ili treba to da ostavim? Pokaži mi znak. Show me. Pokaži mi znak. And so I put this before God I ja every sam day. tako stavila to 2 nedelje posta. Svaki dan sam to stavljala pred Bog. Every day. Svaki dan. Every month. Lord, do I keep hold of what Da you've li given treba da me? držim to ili treba da ostavim? Or do I let it go? Da li treba da pustim? And do you know what I got? I znate li šta sam dobila kao odgovor na to? Silence. Tišinu. I was in that quiet place with God. Ja sam bila u tom mjestu samoće i tišine sa Bogom And it got really quiet. i bilo je baš tiho. And the first week went by. I prošla je prva nedelja And nothing. i ništa se nije značajno desilo. And the second week, I druga nedelja, I'm a bit more expectant. očekivala sam više. And I get to the last day. I dolazi zadnji dan. And I'm taking Posta, zadnji dan. the last day. Zadnji dan. And I'm taking the young people to a mission. Ja sam Meeting. vodila mlade na jedan sastanak. It was to try and help young people, stir them up to I serve to je God. bila sastanak takvog tipa u crkvi gdje treba da podstaknemo mlade da budu zagrejani za Boga i da služe Bogu. Takva služba, ali za mlade. And I thought, this is I ja sam perfect. vodila mlade na takvu službu i kažem, sad je vreme Bože da mi govoriš. I was 21 years old. Imala sam 21 godinu. Who's 21? Ko ima 21 godinu ovdje? Ko ima 21 godinu? Anybody young enough to be 21? Gabriel je 21 godinu. Ima li još? Okay, I was 21. Ja sam imala 21 godinu. When you really want to know what you want to do, what to do with life. Još jedna. I onda, šta ćeš sa tvojim životom? And that last day, I zadnji dan, in the worship, zadnji dan, slavljenje. I'm like, God, Služba ta za mlade. Speak to me. Sad je vreme, Bože, da mi ti govoriš. and he didn't. I nije mi govorio. Then it was the message, the preach. Onda je bilo propovedanje iz reči. Nothing. Ništa. Then it was the prayer. Onda je bila molitva. Come on. Ajde bre Bože, progovori.
Nothing. Ništa. I'm like, God, what are you doing? Ja kažem, Bože, pa stvarno, šta ti radiš? And I'm talking to different people. I ja razgovaram posle službe sa Because raznim. we socialize after the Završili service. smo službu i sad se družimo. Pričamo jedni s drugima. Then I see this guy I've not seen for a long time. I onda se sretnem sa jednim čovekom s kojim se sam dugo ga nisam srela. And he said, hey Sarah, I how on are you kaže meni, doing? Saro, šta radiš, kako je? I heard you're going to Bible college. Kaže, čuo sam da ćeš ideš na teološki fakultet. I'm like, yeah, I Kažem, am. da, In hoću u September. septembru da idem na teološki fakultet. This is like May time. A to je bilo u maju, April, May. april, maj. And he said, well, do you know where you're going to go after? I onda on mene pita, znaš šta ćeš posle? Where Šta you ćeš posle? where da you gonna završiš serve God fakultet? after? Gde ćeš da služiš Bogu? And I just said to him, it's not the right time for me to say. Ne, nije pravo vreme da kažem ja njemu. So we'll talk about it another time. Neki drugi put ćemo da pričamo o tome, kažem mu tako. And he said, no, tell me. Ne, kaže, mora da mi kažeš sad, kaže. And Kaže when on. it's the right time, I'll tell you. A ja kažem, ne, kada bude pravo vreme, tad ću ti kažem. He's so out of A on je character. bio tada, baš bio na Valentan, što bi rekli naši. Tell me. Kaže, reci mi, Just tell me. samo mi reci. Who knows when I'm going to see you next time? Ne znam ni da li kad ću te vidjeti posle opet. And I'm thinking, it's 9 o'clock. A 9 sati, zadnji dan mog posta, I might as 2 well. nedelje. Come 12 o'clock tonight, my fast is Nema over. veze, večeras u 12, moj post se završava, gotovo. So I said to him, I said, I feel Ja mu God's kažem, calling me to Yugoslavia. ja osjećam da me Bog poziva u Jugoslaviju. And he looked directly at me. I on je mene pogledao direktno. And he said, keep hold I rekao of mi je, what God has given you drži- and don't let it go. Drži čvrsto to što ti je Bog dao i nemoj slučajno da to ostaviš ili da pustiš. He didn't realize On nije znao that he was the voice of God da je on bio for me. tada Božji glas za mene. I got my answer. Dobila sam moj odgovor. And inside, I u meni I said, thank you, Lord. kazala sam hvala ti Bože. I'm going to go with what you've given me. Ići ću tamo gde si me ti poslao. God knows how to give you the signs. Bog zna tačno kako da ti da znak. When you ask him. Da te ubedi u to što ti je rekao. When you feel the pressure Kada osjećaš and you pritisak. need an answer. Kada nisi dobila odgovor. Dobio odgovor. Gideon felt pressure. I Gedeon je osjećao taj pritisak. The Midianites were so many. Midijanci su bili, toliko mnogo njih je bilo. But his army Ali njegova vojska was 32,000. je bila 30, je sastojala se od 32.000 vojnika. And God said- Gedeonova vojska. And God said to Gideon, that's too many. A Bog je rekao Gedeonu, previše imaš ti vojnika. We're gonna A less- nije imao previše. imao We're going to premalo. lessen that number. Ne, kaže, mora da se smanji taj broj. Nemate tu mnogo hrabrih ljudi. I don't want the people to think that they have saved themselves from the Ili da misle da oni Midianites. mogu sami bez Boga, kaže. I want them to know it's me. Hoću da dobro znaju da sam ih ja ispatio. So the ones I tell you, Tako da ćeš ovako To da stay. reći ćeš onima koji treba da ostanu. and the ones who need to go, you A tell them kojima to go. treba da idu, da kući, idu So kući. you say to the people, Tako da army, ti reci ljudima, kaže Gedeon, those ones who feel afraid, they can go home. Bog kaže Gedeonu, 32.000 vojnika ispred, koji su mobilisani. I on kaže njima, svi koji se plaše, nek idu kući. 12,000 left. 12.000, ne, Saro. Koliko ih je ostalo? Koliko ih je 10,000, sorry. 10,000 is left. It goes from 32,000 to Dobro. 10,000. Znači, samo je ostalo 10.000. 10,000. Samo je ostalo 10.000. 22.000 otišlo. And so 22.000 otišlo kući, od 32. God says too many. Bog kaže, samo 10.000 ostalo, kaže Bog previše. Too many. Previše još ima vojnika, kaže. Way too many. Previše, kaže. I want to do something else. Hoću ja još nešto da uradim. I want you to watch how they drink water. Sad će da ih odvedeš da vidiš kako piju vodu. And the ones- Na reku, kaže. And so just watch how they Sad drink. ćeš da im kažeš da piju vodu iz reke i pazi kako ko pije. And some went to the water and they drank straight from the I kažu neki odu i pravo u vodu i piju direktno iz vode. And then some A took neki water and uzmu cooked ruku it and then i ovako piju vodu. were S drinking rukom. water. And God said, I Bog kaže, the ones that are cupping the water and drinking, they will stay, the rest can go. samo ovi što su rukom pili vodu,
oni da ostanu, ovi što su pili direktno, nek idu kući. And all that's left is 300. I od tih svih vojnika ostade 300 vojnika. 300. 300 vojnika ostalo. This was God's strategy. Od 32.000. To je Božja strategija. He wanted them to know that it was God who was going to deliver. Zato što je Bog odlučio da im pokaže da je Bog taj koji donosi pobedu, a ne ljudska snaga. That pressure To je ta presa, taj pritisak creates dependency on God. stvara u nama zavisnost od Boga. The pressure that we experience Taj pritisak prese koji osjećamo u procesu produces oblikovanja dependency on proizvodi God, zavisnost od Boga. on His strength, Zavisnost i oslanjanje na njegovu silu i snagu, on His promise, on na His njegova word. obećanja, na njegovu reč. As it says, when I'm afraid, I put my trust in Kaže, you. kad se uplašim, ja se u tebe pouzdam, kaže u psalmu. Also, pressure produces power. I pritisak taj kroz koji prolazimo, kad smo u presi, to proizvodi snagu. God says Paul says in 2 Corinthians 12:9, he says, my power, this is what God said to Paul, my power is made perfect in weakness. Znači u drugoj Korinčanima 12:9 kaže, moja sila se savršeno pokazuje u slabosti. His power Njegova sila is made perfect when we feel se weak. savršeno pokazuje kada se mi osjećamo da smo slabi. When we feel the pressure Kada mi osjećamo that we're not strong enough. pritisak prese, kada mi osjećamo da nismo dovoljno jaki. Then God's power shows up. Onda se pokaže Božja sila. And that is what God wanted to show I to to je Gideon. ono što je Bog hteo da pokaže Gedeonu. That with the 300, Da Bog može da spasi soldiers, sa 300 vojnika. he can overcome the Midianites. Može da pobedi Medijance sa 300 vojnika. Pressure means God is preparing to release something powerful. Pritisak prese znači da će Bog da oblikuje nešto strašno dobro i moćno u tebi. It says that when Gideon and the 100 men, the 300 men, Znači kad je Gedeon sa 300 vojnika, when they went into action, kada su krenuli u boj, they had a saying that Gideon told them he wanted them to shout. i Gedeon im je rekao šta da viču For the Lord and for Gideon. za Boga i za Gospoda i za Gedeona. But before Gideon went out, Ali pre nego što Gedeon otišao, God said to Gideon, Bog je rekao Gedeonu, if you feel afraid, ako se plašiš, go down to the enemy's camp and idi listen to prvo what they're pa saying. slušaj šta neprijatelj govori u svom logoru. God knew that Gideon still felt afraid Znači osjećao je Bog da je Gedeon se plašio and he needed i encouragement. morao je da se ohrabri. And when he I kad je went on to listen to the otišao je enemy's camp, the Midianite camp, noću u logor neprijatelja da oslušne šta neprijatelj priča. and you know what he heard? I znate li šta je čuo? Kako neprijatelj međusobno govori. Gideon heard a Gideon je man čuo. telling a friend his dream. Kako je jedan govorio svom prijatelju san. He said, a round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. Znači jedan komad ječmenog hleba je došao i udario je kao stena u logor Midijanaca. And it struck the tent with such force that the tent stoji- overturned and I collapsed. s tolikom snagom je udario u taj logor da se ceo logor potpuno raspao. And his friend said, that can be nothing other than the sword of Gideon. I onda neprijatelj tumači san jedan drugome, to ništa drugo nije nego mač Gedeona koji napada Medijance. Gideon, son of Joash the Israelite. Tako da je Gedeon rekao Joašu Midijancu God has given the Midianites and the whole camp into his hands. da je Bog dao ceo njihov logor u njihove ruke. U Božje ruke. That is the encouragement that I Gideon to je needed. ohrabrenje koje je bilo potrebno za Gedeona. To go Da ide. and to do what God I da čini ono što je Bog had called him to ga do. je pozvao da čini. That God is with him. Da je That Bog he's s a njim. mighty Da je warrior. on silan ratnik And that they will overcome i da će the pobediti Midianites. Medijance. And that's the kind of encouragement God gives to us today. I to je ono što Bog daje nama svima kao That ohrabrenje. he is with us. Da je Bog s nama That he calls us a mighty i da nas warrior. on zove silnim ratnicima.
So the wine is made. Znači, vino je napravljeno, It's been crushed. It's been fermented. znači prošao je ceo proces gnječenja It has had that time of fermenting. i fermentacije It's had the pressure. i pritiska, prese. And it's now I sada je needing došlo- to be poured out. Sad je stvoreno lepo vino i sad samo treba da se natoči, And when that wine is poured out, da se sipa, It's da right. može da se pije. and the pouring out in Gideon's life was this. I izlivanje tog vina u životu Gedeona je bilo ovako. Gideon leads Israel to victory over the Midianites. Gedeon je vodio Izraelce u pobedu nad Medijancima. The enemy is defeated with only Neprijatelj je 300 bio men. poražen, sa 300 ljudi je pobedio. God's power is displayed. Je Božja sila se pokazala. Israel is blessed and delivered. Izrael je bio blagoslovljen i bio je izbavljen. Gideon is a mighty warrior. I Bog je pokazao i Gideonu i svima da je Gedeon stvarno silan ratnik. God is with him. Zato što je Gospod s njim. And like God's angel spoke to him, Kao što mu je rekao anđeo Gospodnje. he brought freedom to an entire nation. Donećeš slobodu celom narodu. Midian was subdued, I pokoren je bio. And the land- Midijanci su bili pokoreni. and the land had peace for 40 I years. posle te tako triumfalne pobede Bog je dao mir celoj zemlji 40 godina. God formed Gideon A Gedeon je bio in onaj the, koji je vodio. in the private A place. Bog je njega oblikovao u samoći. First he developed him in the private hidden place. I to u skrivenom mestu ga je Bog Before oblikovao. God could use him publicly. Morao je prvo da ga Bog oblikuje u skrivenoj mestu u samoći pre nego što je mogao javno da ga koristi. And we desire for God to use Ako us, mi želimo da Bog koristi nas, then we need to let him develop us in the secret onda place. moramo da dozvolimo Bogu da nas On u skrovitom tajnom mestu oblikuje. Before he will use Pre us in the nego što public može da nas place. koristi na javnom If mestu. we have a desire to be in the public place, Ako mi želimo da budemo korišćeni od Boga u javnosti, to witness, to evangelize, to preach, da svedočimo, da govorimo, da evangeliziramo, to show people propovedamo, Jesus, da pokažemo ljudima Isusa, then we need time in the hidden quiet nama je place with potrebno God. vreme u skrovitom mestu samoći sa Isusom. Because God forms you and me in the private Zato što place. tebe, Bog i mene, On nas formira, On nas oblikuje u skrovitom mestu u samoći. First, Prvo. before he will use us Pre publicly. nego što može da nas javno koristi. And the time will come and God said, arise and shine for your light A has doći come." će vreme kada će Gospod reći, ustani i svetli se. Došlo je sad tvoje vreme. What does our pouring out look I like? kako izgleda naše izlivanje? It can be God using what breakthrough we have had to encourage somebody Znači, Bog else. može da koristi pobede i proboje koje si ti ostvario sa Bogom da ohrabriš nekog drugog. The pouring out, I can share what God has done in my life like I did this evening. Znači, ja mogu da podelim sa vama i sa drugima moje svjedočanstvo što je Bog učinio za mene u mom životu. So that encourages you. Tako da to ohrabri vas. Because God doesn't have favorites. Zato što Bog nema miljenike. When God shows me something, he can show you Kada Bog something. meni nešto pokaže, pokazat će i tebi. When I can ask God for a sign and he answers me, he can do the same for you. Kada ja tražim od Boga znak da mi odgovori i Bog mi odgovori, On će to isto učiniti i tebi. Your life story, my life story is the pouring out so that we can help other people Moje around us. životna priča i život je izlivanje tako da mogu da pomognem drugima. Being with somebody, supporting them until they get their victory is also us being poured out. Također, izlivamo se i kada smo s nekim, kad pomažemo nekom da i on ostvari pobedu u svom životu. But if we don't already have it inside ourselves, Ali ako mi to već imamo u sebi, if we've not already had ako with to God, nismo doživjeli sami, ako to nismo doživjeli sa Bogom sami, then how can we share and give that to a somebody kako onda else? može da podelimo s nekim drugim? Kako? If I've not made wine, Ako ja nisam napravila vino, I can't give you any ne wine. mogu vama da kažem tajne proizvodnje vina. If I've not got something from God in my quiet place, Ako ja nisam od Boga dobila ništa u mom skrovitom mestu u tišini,
How can I share it with you? Kako mogu s vama da podelim? How can any of us do that? Kako bilo ko može da podeli s nama? God wants us to be like wine. Bog želi da mi budemo kao vino He wants us to go through that process so that we're poured out like wine into other i da people's budemo lives. izliveni kao vino u živote drugih ljudi. And there's a process A postoji proces za to. so that we become the best wine possible. Tako da bi mi postali najbolje vino koje može da postoji. Let's stand and pray together. Ajdemo da ustanemo sad da se molimo zajedno. Let's stand and pray Ajmo da together. ustanemo, mora da Let's malo stand and pray, and then promenimo položaj, da udahnemo duboko, da It's se time molimo. that we do rise up. Vreme je da ustanemo. It's time. Vreme je da ustanemo. It's time that we stand up when God tells us to. Da ustanemo za ono što je bitno i značajno u životu, za God ono što asks Gospod us želi da ustane. to arise. Da ustanemo, kaže. It says Isaiah 60 verse 1, arise and shine, Kaže for Gospod your u light Isaiji has come. 61, ustani, svetli se, And the došlo je glory tvoje vreme And the glory of the Lord. i slava upon Gospodnja you. je na tebi. So we need to rise up. Znači moramo da ustanemo, But we can't rise up ali ne možemo da ustanemo if we've not first gone through the process ako nismo prošli kroz proces of crushing, gnječenja, of fermentation, fermentacije ili of vrenja, pressure. pritiska i presovanja. When we've gone through that, then we're ready Kad to be smo poured mi out. to prošli, onda možemo da budemo izliveni. We're ready to stand up and Natočeni, arise možemo da ustanemo for God za Boga and be like Gideon. i da budemo kao The Gedeon. Lord is with you. Gospod je s tobom, The Lord is with you. Gospod je s tobom, Mighty silni warrior. ratniče. The Lord is with you. Gospod je s tobom, Mighty warrior. silni ratniče. It's not enough just to know that. Nije to dovoljno samo da znaš, We've got to go through and nego know da that in the to stvarno secret place. duboko u sebi veruješ. So that He can give us new power, Tako da nam On može da da novu snagu, new confidence, novu hrabrost, new boldness novu sigurnost to speak what God has spoken da to us govorimo drugima ono što je Bog govorio nama. with a conviction. Sa ubeđenjem, Because when you know it, jer kad ti to znaš, you speak differently. onda govoriš drugačije. It's not just what you've heard Nije being samo što said. si čuo, It's not just what you've nije read. samo što si čitao, You know in your nego heart. to znaš duboko, to je deo tebe. It's part of you. To je deo tebe. And when you have it as part of I you, kada ti to znaš da je deo tebe, when Jesus is part of kad you, je Isus deo tebe when His peace you've i experienced as kada part of doživiš you, ti njegov mir kao deo tebe when you've experienced His strength i empowering kada you, doživiš tu njegovu snagu koja te osposobljava i snaži, when God has answered you when you've asked kada ti Him, je Bog uslišio molitvu baš onda kad si ga molio, when you've experienced healing, kad si doživio isceljenje, then you talk about it onda differently. razgovaraš o Bogu drugačije. You speak to people about it differently. Drugačije govoriš ljudima o Bogu. It's a knowing. Jel to da znaš? I know what God has done for Ne me. čitao sam, nego znam. I know. Znam. Ne slušao sam, nego And I znam. believe that what God's done for me, I ja He verujem can da do ono što je for Bog you. učinio za mene, On će da učini i za tebe. And that is the pouring I to out. je izlivanje That is the pouring To je out izlivanje. that God wants us koji to Bog be želi da ready činimo, to da do. budemo spremni da to činimo. Let's pray Ajdemo da together. se molimo zajedno. Lord, I pray that the Gideons in this place and online will rise up. Gospode, ja te molim da oni koji si ti pozvao da budu Gedeoni i ovde i van ove prostorije i koji gledaju, ustanu. I pray, Lord, that they would allow themselves and we would all allow ourselves all together to be in that I da secret place svako with od you. nas dozvoli da prvo provodimo vreme sa tobom u skrovitom mestu. To develop us to be strong. Da bi ti mogao nas da izgradiš i oblikuješ da budemo jaki. To shape us into men and women of Da God. nas oblikuješ da postanemo muškarci i žene Božje. That we would know and understand your word Da bi mogli da znamo i razumemo tvoju reč. personally. Lično. That it's speaking to me, to you. Koja govori meni i tebi lično.
So that then I share it with I onda da others. to mogu da podelim s drugima. With a conviction. Sa With a ubeđenjem. knowing. Sa znanjem. I pray, Lord, that every person will be able to have that knowing when they speak to other people. I da, Gospod, ja te molim da svako od nas ima tu ubeđenost i to znanje kad govori drugima. And that nothing and no one can convince them of anything else. I da niko drugi ne može da ih ubedi u bilo šta drugo. And the victory you gave to Gideon, I da pobedu koju si ti dao Gedeonu, you will bring victory in our ti ćeš da lives. doneseš pobedu u našem životu. The assurance that you gave I to Gideon, sigurnost koju i ubeđenje koje si dao Gedeonu, that you will give to us. ti ćeš dati nama. We trust you, I u Lord. tebe se uzdamo, Bože. Help us to trust you more. Pomozi nam da se uzdamo u tebe Help us više. to depend on you more. Pomozi nam da se oslonimo na tebe Help us više. to lean on you more. Pomozi nam da se pouzdamo u tebe više. Help us to believe you more. Pomozi nam da u tebe više verujemo. So that we become strong Da postanemo men jaki, and women of muškarci i God. žene Believers. Božje koji veruju. Believers with conviction and Vernici boldness. sa ubeđenjem i sa hrabrošću. To be the light Da budemo svetlo in our families. u našim porodicama. To be the light Da budemo svetlo in our workplace. na našem poslu. To be the light Da budemo svetlo in our neighborhood. u našem komšiluku. And that when we speak, I kada mi govorimo they're words of life reči života that touch hearts koje će dotaknuti ljude, to come close to srca, you. da dođu bliže tebi In Jesus' u name. ime Isusovo. Amen. Amin. Amen. Amin.